hata iko sawa, but hii huwa inataka watu wale wakubwa. Ukiangalia hivyo iko na parking ya gari, alafu hapa kuko na nini corridor na balcony. Ukiangalia hivyo hata iko sawa, kuko na madirisha hadi na huku nyumba unaweza sema ni kitulivu. Hadi na huku bado kuko na emergency door, na huku juu bado kuko na nini parking ya chopa. Ukikuja nayo unaweza rada hapa, alafu hapa kuko na nini pale huwa unaingia ili uende huku chini. Then hapa kuko na nini storage ya maji. I think iko sawa. Sawa, mtu anaweza kunipromote kwa hii talent yangu, naweza furahi sana ili niendelee na kusoma. Ama mtu mwenye tu anaweza tu anunue, ikiwa kama anataka kujenga ni plan na yeye venye itaenda. I think siko na mengi ili hayo tu. Like hadi niko na hadi free delivery.